Aki requestmu Sun ya. Oke, dituruti. Saya persiapan nggih yang di belakang sedaya kru habis ini. Aran bokong mongko sesika aran alis mongko setika kulit kuning larik kuning langsat gawe nyawang ngelek ibu penasan bokong simo bokong sapa iman iman moto sing dikundelan lambe sesigar laring sigar kepundung dari kereket tutu-tutu kepingin bokong simok 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 bokong simok bokong ngir simok rambut disanggul sanggul 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 nganggo cucuk bokong simok 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 bokong simok bokong ngir simok rambut digelung gelung gelung digelung miring sapa piyen kepergok pasti ngoplong melongo ayo Nes kurang panji nyamang bokong semok ayo bokongnya sapa bokongnya dewe-dewe lek Mbak Lela ora semok tobrut Mas Timbo semangat diucapkan selamat sore, selamat berjumpa dari pengendara sepeda motor yang dari arah timur ke barat, khususnya dari pengendara jalan, hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda sampai rumah dipun beri keselamatan. Yang ada di sebelah jalan sing nang ngarep rodok mundur Mas supaya tidak mengganggu perjalanan supaya lancar perjalanan panjenengan sedaya monggo dipun jaga rodok minggir pelan-pelan hati-hati Mas mungkin yang dari rumah saudaranya atau yang mungkin selesai pulang bekerja, hati-hati di jalan. Bokong sapa semok 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 bokong sapa semok